Minembwe bakomeje kuba mu marira. Ibitero by'indege za Sukhoi bimaze guhitana abantu benshi, bisenya n'inzu z'abaturage. Ese niki cyabereye Minembwe? Ni gute ibitero by'indege za Sukhoi byavuzwe ko byahitanye abaturage ndetse bigasenya amazu yabo? Ninde wagabweho ibyo bitero? Ninde wabigabye? Kandi se nize ngaruka byagize ku buzima bw'abaturage basanzwe? Mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuba isibaniro ry'imirwano, amakuru mashya aturuka muri Minembwe aravuga ku bitero by'indege z'intambara byateye impungenge zikomeye, bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo. Tugiye kurebera hamwe ibyabaye, impande zitandukanye icyo zivuga, amateka y'umutekano muke muri Minembwe ndetse n'ingaruka ibitero bishobora kugira ku buzima bw'abaturage. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Ikiri gusabwa no kujya hasi ari subscribe ugakandaho, ubundi tugakomeza kubana. Nkuhaye ikaze. Nkuko amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye abivuga, ibitero byabereye mu bice bitandukanye bya Minembwe. Abaturage bavuga ko bumvise urusaku rw'indege za Sukhoi mbere yuko ibisasu bitangira kugwa. Mu kanya gato gusa ibintu byahindutse, hari abaturage bavuga ko amazu yabo yasenyutse, abandi bakabura ababo, mu gihe hari n'abakomeretse bagahita bajyanwa kuvurirwa mu mavuriro yegereye aho byabereye. Hari andi makuru avuga ko abantu bamwe bahise batangira guhunga berekeza mu misozi no mu bindi bice bakekaga ko bifite umutekano. Minembwe ni agace gaherereye he? Minembwe ni agace gaherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni kamwe mu duce tumaze imyaka myinshi twugarijwe n'umutekano muke ndetse n'imirwano ihuza imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye. Aka gace gatuwe n'amoko atandukanye kandi kakunze kuvugwamo amakimbirane yagiye afata indi ntera uko imyaka yagiye ishira. Mu myaka ishize abaturage bo muri Minembwe bagiye bahura n'ibibazo birimo ubwicanyi, gusahura no kwimurwa mu byabo. Ibi byatumye ibihumbi by'abaturage bahunga ingo zabo. Sukhoi ni iki? Indege ya Sukhoi ni indege z'intambara zakozwe n'Uburusiya, zifite ubushobozi bwo kugaba ibitero ku butaka zikoresheje ibisasu bikomeye cyane. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze imyaka gikoresha izi ndege mu bikorwa byo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bitandukanye izi ndege zagiye zifasha FARDC mu bikorwa bya gisirikare, ariko kandi hari imiryango iharanira inyungu ndetse n'uburenganzira bwa muntu yagiye isaba ko ikoreshwa ry'izo ndege ryitonderwa cyane cyane mu duce dutuwe n'abaturage kugira ngo hatagira abasivile bahagirira ibibazo. Abaturage bavuga iki? Bamwe mu baturage bo muri Minembwe bavuga ko ibi bitero byabateye ubwoba bukomeye. Aravuga ko babuze aho berekeza, abandi bakavuga ko bahise bahunga batabashije no gutwara ibyo batunze. Abenshi bavuga ko batinya ko imirwano ishobora gukomeza, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kujya mu kaga. Hari n'ababyeyi bavuga ko abana babo bafite ihungabana rikomeye nyuma y'ibisasu byaguye hafi y'ingo zabo. Abaturage kandi bavuga ko ikibazo cy'ibirirwa n'amazi gishobora kurushaho gukomera kubera ko benshi bataye ingo zabo. FARDC yo isobanura iki? Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze igihe kivuga ko ibikorwa byacyo bigamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. FARDC ivuga ko intego yayo ari ugusubiza amahoro no kurinda ubusugire bw'igihugu cyabo. Mu bihe byinshi igisirikare kivuga ko ibikorwa byacyo byibanda ku birindiro by'imitwe yitwaje intwaro, nyamara iyo mirwano ihebera hafi y'ingo z'abaturage. Hari impungenge z'uko abasivili bashobora kugiramo ibibazo bikomeye.
Minembwe ikomeje kuba isibaniro ry'imirwano. Mu myaka myinshi ishize Minembwe yabaye ahabereye imirwano ihuza imitwe myinshi irimo Mayimayi ndetse n'indi mitwe twaje intwaro. Ibibazo by'amoko n'ubutaka nabyo byagiye bituma amakimbirane arushaho gukaza umurego. Agace kandi gakunze kuvugwamo ibikorwa by'ubwicanyi, gutwika inzu no gusahura abaturage. Abasesenguzi bo bavuga ko kubura amahoro arambye muri aka gace byatumye abaturage bahora mu buzima bwo guhunga. Imiryango mpuzamahanga ushobora kwibazayo ibivugaho iki? Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba impande zose ziri mu mirwano kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Iyo miryango ivuga ko abasivile bagomba kurindwa kandi ko ibikorwa bya gisirikare bitagomba gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Hari kandi ubusabe bwo gukora iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane neza ibyabaye, nawe ufite uruhare mu rupfu rw'abaturage bagenda bicwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwayo. Gusa imiryango mpuzamahanga harimo n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ntibajya bagaragaza na gato uruhande ruba rwakoze ibi ngibi. Ingaruka rero ku baturage, ibitero nk'ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye. Hari abaturage batakaza ababo, hari abatakaza amazu n'amatungo, hari abana bahagarika amashuri, hari abarwayi babura uburyo bwo kugera ku mavuriro, hari abagore n'abana baba mu buzima bugoye nyuma yo kwimurwa mu byabo. Byose bituma ikibazo cy'ubutabazi kirushaho gukomera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri Minembwe bavuga ko icyo bifuza mbere na mbere ari amahoro. Basaba impande zose ziri mu mirwano ko zahagarika ibikorwa bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Basaba kandi ko imiryango mpuzamahanga n'inzego z'ubutabazi zakomeza kubafasha. Hari n'abifuza ko habaho ibiganiro byafasha kugarura amahoro arambye muri aka karere. Abasesenguzi bo babivugaho iki? Abasesenguzi bavuga ko gukomeza gukoresha intwaro ziremereye mu duce dutuwe n'abaturage bishobora kongera ibibazo by'ubutabazi. Banavuga ko ibi gisubizo kirambye kitagomba gushingira gusa ku mbaraga za gisirikare, ahubwo hakenewe ibiganiro n'ubufatanye hagati y'impande zitandukanye. Bavuga kandi ko umutekano urambye uzagerwaho ari uko abaturage basubijwe icyizere n'uburenganzira. Ibitero by'indege za Sukhoi byavuzwe muri Minembwe byongeye kwerekana ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigikomeje. Mu gihe abaturage bakomeje guhunga no gutakaza ibyabo, amaso akomeje guhanga ku buryo impande zitandukanye zitwara ndetse no ku ngamba zizafatwa kugira ngo ubuzima bw'abasivile bukomeze kurindwa. Ubwo nuko bimeze ku bitero byari muri Minembwe byakozwe n'indege z'intambara za Sukhoi 25 zakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya cyangwa se zakozwe n'Abarusiya. Rero zagabye ibitero bikomeye muri Minembwe. Abari gushyirwa mu majwi ni igisirikare cy'igihugu FARDC ko bashobora kuba bari inyuma y'ibi bitero byabaye hano muri Minembwe. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Nkomeze kugushimira ko ukomeje kubana natwe. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe. Gahunda za The Quick Times News komeze zikunogere. Gusa nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe. Utagenda udakanda subscribe, nuhitamo kudakanda subscribe uraba uhisemo kutazajya ubonera amakuru agezweho kandi yizewe ku gihe. Ndagushimiye cyane.